Yaro yautrai. Ko himen kopera bayid hautrai Jesus Christ. Mindagasni ngakua ban hikai yapi. Kaweka jimpau kaba karau kaba jia ha Kerala. Ha kaweka jaga kaba kerteng. Kanyi kod hajan Palakkad Kerala. But ngakua ban kindu yapi baro kadbang adahi kai ia kaneka jimpau jaga Maria Teisoti ngala puson jiliu bha namar bale hadu minda kabalam kampat pinskem ia kaneka jimpau jaga Maria Teisoti but nga iru habang ape bon ki jimpau jaga Maria Teisoti kabang kai kabalam ka pinskem lese hadin his past name hadin our past name jaga jimpau jaga Maria Teisoti Teladangam hikai yapi shapang kaneka jimpau jaga Maria Teisoti ngi baro ngi im maximum lese sanbus nem hinripus nem hinyupus nem hadin pat ngin khalan tenginem yo jimmendoi jengkene ka kubon barga jimpau jaga Maria Teisoti haka jingim ka jangi te umensim bakodula prasadianga tanang hikai wadlada kabalam kampat pediang officially ya kaneka jimpau jaga Maria Teisoti but kohimen kopara ngakarpadi piru nadu bastang but hadu bakut jam kanega jingikai tolam bakaloi ban snap yaisha but snabat no pintukut hapate namardon bon ki jingikai kababan lempa kanega jimpau but pindu sno mentoi shibun lada pidon ka mensiam ban yaisha ban snap pura baro ki bapli ya kanega video tolam bakaloi But kaneka jimpau jaga Maria Teisoti kakot Our Lady of Kanyikot Palakkad Kerala but ka Maria Teisoti kapau ha kawe ka longkomi kabakarteng Rani John but kadang immindaru kadang kumba saupo prasnem saupo kindaisnem karita but kaneka lastang kunne House name Katkindais Park Indaipo Hindrio, 8 November, Ka Rani John Rangat Bakinga Sem Kilale Pilgrim Sha Velankani. Kamba Kadang Duai Hakamaka, statue Jonga Maria Teisoti, Jonga Velankani, Jonga Jinkoi Jinkia, Ka Maria Teisoti, Kala Terwano Haka, Uwe Rosary Bapala. Bad Kalayo pediang ia utau rosary badondro eka jingsma iubi. Nangta ter kabor jongo balai kalastang ban traikam haka jingim jongka Rani John. Bad ha usnem katkindais pa hindripo hi kalayo I pau ya kajingsha shitom jongo Jesus Christ. She sendan kalastang ban yoi pau yaga jingsha shitom jongu Jesus Christ kalayo yaki jingmong bakui jongu Jesus hakakti bakakijat baro santilli ki jingmong jongu Jesus haka met jonga but nangta kaneka jingmong but nikot haka forensic mata jingmong bakui jongu Jesus Christ kalane kumba lai hadu sau kanda haka met jonga but kaneka jingmong bakui Jong Jesus Christ haka met jonga la yoi lut daki bon ngot ki father bon ngot ki bishop bon ngot ki renium rangkat bat ki paidba nangta ter shushu kaneka Rani John kalayo sanpo uwe tiliki kubor haka jingim jonga sautli na Jesus Christ San saupo hinyutili naka Maria Teisoti. But laisin kalayo mat iya ka jingle kambala jonka Eucharish bakoi kadba kadang pediang iya ka Eucharish bakoi. Lase pilaban yoyiru Petru iya ka video neka dor kabangin sa bulang kadbanang tispeit iya ka neka video. Pinang yo ba kadba kalayo pediang ya Jesus hau teli jonga upu bala kendang kala kalalo kado ba misna but kane kala jia laisin arsin
Hausnem Kindai po hinyu Ubanai October, 6 tarik October, but 6 tarik November, ha ka parish church jonga, ha ki yimene parish jonga. Nangda, shisin, arpu Henry tarik, arpu Henry, kadar tarik, Kindai spa Kindai po ha kawe ka Bible convention ha porta divine, kadba u Archbishop John Kaweka Diocese Thrissur kadang udang pule ya kemas kadba ula ai communion ya ka kalakelabiang syakado jengu Chris bad kadlaisin ha ka jingim jonga uji suhi ula ai communion ya ka pela banyoiru ya kane ka duru namar ngi suk banyo ya ka dur bad ka video namar kini baro ki lajia ha kini ki pot lodon ki baring video don ki bashan dur bad kene baro ngi la banyo naka YouTube ne internet bad ngin sa persyang ban pani ya pi kene kenapa ka jinge chompi ha ka yo kerish bakui kanang roy Katlaisin ujisu la ai communion yaka kadba kadang duai marwe haying jongka ban kiwe pati jaka nanda ko himmen ko para house nem Kindai spa Kindai po hinyu ubanai March tarik bat Henry tarik kumjuru haga Kindai spa Kindai po hinyu hi May tarik May kalayo yaki kes ummas nam mi nagadur jong ujisu Chris kabalabu hakiying jongka bad kaladonru yak kubor lempa kaneka ki ummas nam jong ujisu kalong ka jingkot ban kila kabamut bad ban paino sha uble bad ha usnem Kindai spa Kindai po hinyu Katsan tarik August kalami yakadut bad kangap ha rosary bala yo na velangkani rosary bala ai da ka Maria teisoti jonka jinkoi jingya kabangalade hikai bad kumba palat hinyu po sin kane kalajia hakiying jonka bad kibatai kane kalong ka dak jonka jingid jonka Maria teisoti yangi kunga kami jong ubale bad nangta house name 6000 Kindai tarik January kalami yaki ummat nakawe pat ka dur jonga Maria teisoti jonga gadulu ya ka umpeniang ba yubi khataru kabalabu haying jonga but ko himmen ko para but kine ki jingchia baro ka Maria teisoti ka pinskam shisha kane ka Rani John kalong kabala jit bakerpang jongo bale benbandra ya ke kubor ya ke perthe but lempa ke jingpao jongo Maria teisoti kalayo ya ke jingkui hadu mindaru kadang im kui hoi kalong ka longgumi badon weyukot bad kasarangkal badu log jongka bad katra yamal kaying kajingtre haying kasem bad kayara iyakikot ya kakun jaga kashet kasajai kayim haying hendrai kaboro bele katrekam hakajingim jaga nangda ter ko himmen ko para hapadeng kine ki kubor kabakalayo pedian na ka Maria teisoti ha ka 6 tarik November 6000 iwe ka Maria teisoti kalawan pa biang yaka napadeng babon ki kubor kabakalayo kalawan ban penino penpauno haka yaka jingyoi pau haka majanga yaka dur janga Maria teisoti bad ha lor ka dur janga ha lor ka kli janga don umensium bakoi bad
bad halu mensim bakoi don the dur jong oblay upa nangda haka donor jonga kala don ka dur jonga Eucharist bakoi but kala ran ya u rosary hagati jonga but kadang yen halo ka dur jonga perte kam kinjang na ka dur jonga perte but rangka bagi angel saudong kane ka dur ru pila ba yoi nin sa peni ye piye kane ka dur haka video kanamba pendup na kam smobuto ko himmen ko para kabanang wan ya kane ka dur hakama jonga kalayo ya ka jimbatai kumne lai benda na ka sau jonga perte kala don ha kabor jongo baman kalayoi uwe upse udang mui ya ka lai benda na ka sau jonga perte nang da shi benda na ka sau kadan ha ka shindur jonga umut ban ngoj no bad ha kata ka por ka perte baro kalam snow kinram kala don bon ki jinkol mar kaba kayo I hakama jonga bad kama maria teisoti kala wanda ka bor jongo blayupa dakda ka bor mensiam bakuit dakabara yaka Eucharist bakuit bad kala you right no yaka kli jongo baman kane kalam ka jingyoi pau kala yo nanda ka Maria teisoti kaba kala etu yaka Rani John ba artille ki atiyar kaba klain tam jongi ki kristan kilom ka Eucharist bakoi bad ka bad ka jingduwai rosary delemba kane ka atia ngilaban pendrem bad ngilaban pendem wai yawo bamman jong kane ka perthe bad kalayai bateng ban hikai yaka Rani John ba kadon kam yaka jingriyo balai yaka Eucharist bakoi bad ka Maria teisoti kala snowsi namar omdon jinkala kabamut omdon jinkala jongi brio ka jingi jongi brio yaka Eucharist bakoi but kala annut yaka balam yake bahalor nakalyang jonga bahalor kim kitli ba yaka Eucharist bakoi but ka jingri balai but nakalyang jongi paipa kisno sting but ki ken sting yaka Eucharist bakoi but ka jingduwai rosary but kala kindu bangide ben penkalai yaka jingin jongi but ka Eucharist bakoi but ka jingduwai rosary nanda terte kala on don sant ligiatia kabayara yangi bayalam yangi shaka jinkalla kabamot baningong kade Eucharist bakoi baar kade ka jimbala po balai kade ka jingduwai rosary basan kade ka ktinu bale bahindriyu kade ka jinkoloi ban sha jingi ba shashitom nagapenda ban job halaru bamai bonsin ko himmen ko para ha ka jingim jongi ni don bon ki jingale don bon ki bru ki clear yani hatto kalang pop bagino ya kabalang Catholic ban le join no ya ki we pati kin kun balang ka jingkali kalong ka bade hakama jopi henry ke jingju bab jonga pilaban le shakino kino ki balang lada pilaban yo ya ka Eucharist bakoi lada pilaban yo ya ka jimpla pop lada pidon ka jingduwai rosary hakata ka balang jopi lada kidon ka jingduwai bad ka jingri bale ya ka tino bale bad ka jubab jombe kalong em namar bale pimjiyo ya ka Eucharist bakoi light no ha ka balang Catholic pimlaban yo ya ka jimpla pop light no ya ka balang Catholic pimlaban yo ya ka jingduwai rosary light no ya ka balang Catholic ka jubab kalong onglong banpet ya ka balang kalong ka pop yangi namar haba ya ka kelip mat ni pet na ka balang Catholic ni nang le pop persya ya ka Eucharist bakoi bad ka sacrament balo bad ni nang lebe ya ka Maria teisoti de na kata ka daw ko himan ko para pidemen snow to shy kada omlong manino ya ka balang Catholic lanoru em namar natin bon gi kon ke balayino kila babe minda kim don jingsu lesa kila yino naga binda ga jimmen do shipor henre minda ki babe baro shi jingin joki
ko himen ko para ngalakwa ban itu happy yang ke kubur baro kaba kaneka Rani John kalayo pidiang na lemba ka Maria Teisoti shitari 8,000 kalayo ya ke kubur syapang ka jingshai jonga Eucharist bakoi jingshai kaban sataba hakane ka parte lemba ka Maria Teisoti bad kalayoru ya ka jingi kaina ka Maria Teisoti shapaga jinkardor jonga Eucharist bakoi de ha din kane ka jimpao jonga Maria Teisoti ha shaka Maria John bad ka ha ka katsau tarik Oktober 8,000 uppa bakoi John Paul ba bakoi ula penbana sa kaway pat ka jingmaya jonga rosary ya ka jingmaya jonga jingshai hangtang ilap ayu uppa bakuit ula buya ka jingmaya kerpang ya ka Eucharist bakuit bat ka jingmaya jonga jingshai sudah nanda ha 8,000 lai continue tarik April uppa bakuit ula penmi sa kaway pat ka jingikai Baka encyclical kabakadaw yani syapang ka jingkardor jonga Eucharist bakui handa uppa bakui ulagi kai ka Maria Teisoti kalong ka kemi jonga Eucharist bakui bad yakane ka dur bapau ka pensisya yani ka Maria Teisoti kala persade shua ya ka Maria John bad nanda uppa bakui Rani John nanda uppa bakui ula penbiang ru ya kie baro kadon ka jing ya jan bad ka jingya de ya kine kie baro ko himen ko para kadbang idang puson syapang ka Maria Teisoti bala pau ha kanyikon Palakkad Kerala ni don kamban kinde bendri ni don kamban paino syawutrai ni don kamban im But ke Eucharist bakui kini ki miracle ki kampala jongi Eucharist bakui kabala jia ha ka Rani John ka pensisha hangi ko himen ko para ya ka jindon rengka jongu Jesu ha ka Eucharist bakui abang is no to ya ka bor jongo bele ya ka bor jing ya ka jindon jongo bele ya ka bor ya sign lem jonga Maria Teisoti kumno ke ngiraban shu ke instinct ya ka jingdu wai kumno ke ngiraban shu ngam ya ka jingi kai kompam kabawan na kelek kumno ke nilaban syukendai ya ka Maria Teisoti bat ka Eucharist bakui na ka jingim ka jongi ko himen ko para nga God nga verya pi baro to lomba kaloy ben paino shautrai lemba kane ka jimpao jonga Maria Teisoti bat ka jingle kampala jonga ha ka jingim jonga Rani John tongiru nginang kila kibakloy ben kala ka bamut Napadeng baro ki jimpao jonga Maria Teisoti lese ngala banno kane ka jimpao jonga Maria Teisoti kalang ka bakam shondor nagabenda jongi namar ka Rani John kadang im hapadeng jongi pila banyo iru ya board ki jingja ha ka jingim jonga ha ka YouTube ha ka video ha ka dur kane kalong ka jimpen shisha nagabenda jongi wadlada ka nakalyang jonga balang klampat approve pura Henry nakaliang jongi archbishop nakaliang jongi bishop nakaliang jongi Bournemouth ki lindo nakaliang jongi Bournemouth ki riniam bat ki repied ba kilas ngawutuhi ba kane kalong ka bashisha tangka por kan yarap yang iban penshisha Henry tolong bakaloy ban pendon kam yakini ki dakishin ya kong kini ki kubor haka jingim jongi ban kala ka bamur ban pai shautrai ban im shirhem de ban yarap iya nga ban yapi ngawan rahapi ya kane ka kubor kenapa nginum miss iya kini ki kubor haka jingim lese hadin ka jingyap jongi en sa pin shisha bakalong shisha ka jimpao jonga Maria Henry ngirung gide bandon ya kane ka kaju ka kali ka bangidang immenda langumda ngin miss ya ka kali ngin miss ya ka kubor baba barong kaba ka Maria Teisoti u Jesu upen penihangi ha ka jingim ka jongi awe Maria ublay badon bor barwen kar ko yepi upang barukon baru mensiyam bakoy amen.